Ka kenhun Raymond ngobha ka bajupet bat persang banwanra eka khoi ka suba ha ka jilla ka bala jutep kum ka Green Tech Foundation ha ka khatlai terik unailar ar kalayo ban penyar ka snat trekam ka jongka sahari boy district ka baha ka te ka singi layo ban penskem da ka ba pentian smai kinong yelam bat kidukhan ki baha khmat jongka ribhoi division dau chairman jongka Green Tech Foundation central body uba HBN nonglang kinong kitkam ki blasha penskem makate ka singi kilong ka samla Rosi Joy Shilla kum ka president usamla Don Kupar Lingdo Nonglight vice president usamla pentingan Mashli general secretary ka samla Judisha Walang assistant secretary ka samla Sonalin Lingdo finance secretary bat usamla Vikishan Shilla kum legal advisor ka jingtmu hi jong ka Green Tech Foundation ban penyar kisnat trekam haman laki district ha ka jilla ka dena ka benta ban wanra ka khoi ka suba ban penne pensa ka jingjerngam jong ka mai mariang ka bait ka jongi layadon ban sakhi ban ai men sim lang ha ka te ka sngi do MLA ka Umroi constituency uba George B Lingdo ko mukong san uba Rocky Kala chairman ka Umsning town Dorbar u Dr Robertson Basan chief scientific jong ka Green Tech Foundation bat kiwe di ki dukhot jong ka Green Tech Foundation ki balai don lang ha ka te ka sngi la samru ka khusnam shiki artli ki kunhun seng samla ki balai tre shitom bat ka GTF nadu ka basdang batat hadu menta kata ka seng samla Umroi pelun bat ka seng samla rai yap ngar hi kumang ong mani ini kentin kersu thya bat kentin nuksa to kin mau habang idon hakano kanu ka kenhun hakano kanu ka kam kabarit ni ka bakraw to kin non kam hok ngimnai penbun kataka jingkran kanu poi sei mereka nuksa kain ka bakordor tam kham tam tum samla ri mariang jong ka dong ka khai ta thang ri poi do ye jong ni ni akran ni thau di betap angne lai ni lai wawan ko district itu mensim ni ma akran ni ka jingjerngam jong ka ri poi ngi udadon pat tu gi district hi te ka ai ko banga ng terpat di volunteers di members di nong yalam jo division ng isma ka highway ka lingkong ba ka pang target hakma kamdai banong ka dustbin kamdai banong ka jaka brand new chunga pan ka jingkersyan na kirang basnong pan ka jingkersyan na kitar sentri mo subha pan na jingkersyan na kisang sama idon ne kisang sama raja nga ka po jong ka ka na po television inay ka jingkersyan pura nang nesma di pilih na kwa ka kong ba ka jingslor ka di pilih ng hakma ka kitray ya ka no ka Jadi, kumong ang nanay kalau kecil ngurit pak warna kelet, bagi ublay di kota. Nama hatano kalau kat senjang kalau bidai manusia, kerana baik bapin yok hai yusok, kerana bapin yok ya senjang. Bapin kan kelet, paniai kita lengti kejungtip, tak burung kalau fishingnya kalau kaman. Ni kegoverning body, ni don hasil nak jodi. Di research team dengan berti, legal team dengan berti. Nomor martu slide, kan? Kawai ka thong kawai ka em kawai ka mission ka bangi ni dan ka longba ni ko ka foundation ko Green Tech Foundation ka Ribhoi division ni khot yati sing it so khala it khot yati sen halang itu ba people internship kan ri la kan jeatlen ka pati but kumju ka pi kalai ka kiwi ki sen halang jong ha ka Ribhoi ni khot yati nama bani kwa ya ka bani trailang na kabanta ka mariang ko jongi ni kumbal ong iba haban ka Ribhoi ko jongi ka jabo kadi ka penjahe kadi national highway ko jongi ka surok ka bada ki plastic sudah ka bada ki jabo sudah kawai kadi ka mission ni ka bangin put ya kini ka mission ka jongi ini mak tentang muruai hindi ka jipre lang jongi paro tinong snong jong ka Ribhoi gidan kami ka jipre lang bangina ya ka ban wanrai ka ta jingjo hapo ka foundation ka jongi but kunjuk kumbaong iba haban ba ini train met bet mensim jing train lang atan kam yaki jing ai mensim ke jongpi dan kam ya ka jing train lang ke jongpi dan kam ya kata ka support ke jongpi nama train ni kunki kun samlang ni kelon mula online kata ni kun kelon ni dan ke jingti dari sengi ni don ka ke bangin la panle andre kejing ai mensim ke jong iba haban lang dong tolong bangin training sulut Bangitan hapo kasitri jang Green Tech Foundation ka pet ka basumari ni ka item sim ni na ko ka po sa ulipan te din na makata-kataon ba
habang awan ni nasudap kumsim bangan kena samla di boy ba wan skmat nam tawan protection ya kini iki baro tam le man jagam siso ikri boy jami tena kalian jonga kum chama jom sim tam ba ngai mat pa man sim fi la fidan no kono jinge apo dike area muslim sebawan sim dengan man injak sosial isu untuk Green Foundation na simik senjam kebun batung keterhun berapoi lagi disik bukti dan lekam kita. Bagi kesini, produksi saat mau, berat letter D kemudian. Kamu saat mau nak berkat terlibat. Ini sibuk bak sama numilam di Pulau Syakma. Kau bisa cuci jumpa Green Foundation. Siapa yang kita tahu Sabah, bintang brand itu. Tetapi di Green School, brand ini para students ki jumpi orang yang jumpi dan video bakre kehidupan keterangan ni kita bakti kita jam ni kita jumpi umno bapinle ya kita pasti kami tentu ada vision jadi kita balang lah mana lagi sen sama lagi jesen sama lagi begidon lagi dia lah hampir sawah siapa ni semua jual Green Foundation pak tidak lagi tidak boleh nak apa berbeda Iway inoption snam tentang penulisnya. Padahal ni kita sesuatu pun perempuan, dan siaja pun juga itu sesuatu yang saya lakukan sendiri. Bukan, mungkin dia bermanfaat, mungkin berlondin, mungkin bersih jadi kelak kebuha apa. Lailang kat ni, I boleh jiwa nak berjumpa, kalau dia jiwa berkelian, kalau dia suatu